ampon masaya, uling linigtas na kami. Uling inggamat ng Diyos, manatiliya, keting bundok. Ing amano ng Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tamo, king balen ng Ginoo, manuknangan ko kapilanman. Ulitan tayo po. King balen ng Ginoo, manuknangan ko kapilanman. King Ginoo yang pastol ko, kung magkulang king nanuman. King dikot amalabong, karina ko papagpainawan. At king makapasno danum, karina ko daralan, pagkaluba na akong bayong sikanan. King balen ng Ginoo, manuknangan ko kapilanman. Tatayra na ako king dalaning katuliran, agpang king kayang pengako. Ang giyang karing ilang nga mapanganib, karin ko dumanan, kuno namano balang. Uling ika, ing kakong katambayan, ing pamarugmot tukod, ilang kanako babye, sikanan lug. King balen ng Ginoo, manuknangan ko kapilanman. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit da, ring kasalang ko. Buntok ko king laro, kayayang dalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. King balen ng Ginoo, manuknangan ko kapilanman. Pawang ingkaya panatlugod, ilang mamantabi ka na ako, kabang mabye ko, at king balen ng Ginoo, manuknangan ko, kapilan paman. King balen ng Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Pilipos. Balo ko nung nano ing maging kalulu, at balo ko naman nung nano ing mika labis-labis. Sanena ako kaniti, inya nano paman ka rin, kapilan man kontento ko, mabsi ko man o danupan, king kalipitan man o king kanawan. Atin kung sikanan marap king nano paman, uli na ning sikanan ababien ng Kristo kanako. Makanyan mo naman, pasalamatan kong maragul, ing saupyo kanako, king oras ning kanakong kaligaligan. Bilang kayablasan nyo, ipagkalub na ning kanakong Diyos, ing sablang kailangan nyo, iba't king grasya ng alang sukad, aatyo kang Kristo Jesus. A Diyos yamu ing malyaring niye. King kaya katamong Diyos ay pa, niyabe ing ligaya, angga king alanganga. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tamo at parangalan ing maya pabalita. Itamungan po, manano na sanang igpaning ginutang Hesu Kristo, pasalano rin kaya katang kaisipan, ban abalo tamo, ing degulaning kapanayan, ake katamong keyaos.
Ingino mantabaya ke kayungan. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, migsalita yang pasibayo, Jesus karing dakalatao, king kapamilatan daring talimhaga, ngana, ing kayaryanan ing banwa, kawangis na eniti, ing metong aari, migtauyang karagulan, para king kasal ning prinsiping anak na, tinubod na la ring kayang alipan, ban manyaos karing kumbirado na, king kasal, dapot, ela may bisang datang, inya pasibayo yang mitubod aliwang alipan at penabilid na karela. Sabyan nyo karing me kumbira, king manaya na, ing kanakong sidya. Pepakatat ko nala, ring kanakong baka, ang ponding aliwa kong sese pataban. Makasadya na ing sabla, munta na kayo keti, king kasalan. Dapot ding me kumbira, era pensina niti, sinulong ning balang metong inlakad na, ing metong mintaya king kayang asikan, ing metong naman mintaya king kayang negosyo. Dingaliwa naman dekap dala ring alipan na tinubod na, penasakit dala at malaos dalang pete. Mi kaluko ing mua na ningari at peparala na lang ring kayang sundalos at pepapatenala ring tampalasan at pepasilabne ing karelang syudad. Kay ba't nanita nga nakarela, makasadya na ing kasalan, dapot digme kumbira, ela karapat dapat. Ngeni, munta kayo, karing dala na matao, at kumbiran nyo lang datang king sidya ko, ring sablang taong akit yu. Inya memuntala ring alipan karing dalan at tinipon dala ring sablang atagpuanda, mga rokla man o mangaya pataw. Ating lugal nung nurala ikasal kinat muya karing mekombira. Inyang linobya ngari banalang lawan ng bisita, ikit na yung metong ataong makaimalan, pakipagkasal. Abe, nga na kaya. Bakit linob ka keti, makaimalan, pakipagkasal? Dapat talaya nga pakibating tao. Kanita nga naningari karing magselbi, igapos siya gamat at bitis, at iugseye king karalumduman king luwal. Karinya tumangis at mitigis sa ipan. At nga nang memo po Jesus, uling dakala ring meyaos, dapat di taklamo ring mepili. Kapatading mayap ng balita ng kayakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak, kaya ko nga po. Ating metong susuyo king pisamban, linapit ya king kayang Paris priest, pakisabi na ining anak ng mig-suicide na sana milibing ya keng katoliko libingan. Nga nang may kibat ning pari, atye nga na, kaburida kang pagbigyan, pero balo mo naman nating batas, na yatala pwedeng ilibing deng makanyan kamatayan, karing katolikong libingan. Nung bisa ka nga na, ilibing mo niya mo, ketang kilwal na ning bakod ning sementeryong pangkatoliko. Nga na. So, waman melong ko chiyachi, pero may mintuyag impari. Kalabas ning mapila na banwa, mapilan bulan, pasyalane, ing puntod ning kayang anak. Eneyakit, ing puntod. King sablang tanda na, at chuya mo, king kilwal na ning bakod, dot ngeni eneyakit. Nya inisip na pota pepayalis na nimpari.
Pintalanin pari nga na, Mong, pepalipat ye po yung puntod ng anak ko, nga na. O teke po hakit king kilwal na ning bakod, nga na. Kilwal ning pader ning sementeryo. Nga ning pari, aliwaing puntod yung pepalipat ko, nga na. Ing bakod yung pepayalis ko. Movable walls. Ing kanong paraiso, may ngari ang kalupa ng sementeryong mamalis la rin kayang pader, rin kayang bakod. Munta kayong eniking dala na mataw, kumbiran nyo la, datang king sidyako, ring sablang taong akit yu, mangayap laman at marok. Mekad, masakit yung paniwala nini, karing dakal kaya katamo. Naing kayaryanan ng Diyos, makabuklat ya, karing sabla, mangayap at marok. That the banquet of God is an open for all feast. Banquet. Makanya niya yung panlalawe tamog yung banwa. Makanya niya yung paniwalan tam paraiso. Niya yung Santa Iglesia, pagkapilitan ng isalamin, ing makanyang klaseng banwang paniwala na. If we believe in a heaven where there are no walls, ing Santa Iglesia, pagkapilitan ng maging makanyan mo naman. Uling, ing Santa Iglesia, supposedly, siya ang patikim ng langit. King Santa Iglesia dapat panamdaman tana, magumpisa tanang panamdaman, ing klaseng banwang kaya katang paninasan. Ing kutang, makanyan niya. Makanyan tayang panamdaman ing kaya katang pisamban. King kaya katang pisamban kaya tiking St. Jude, panamdaman tamong, are there no walls? No separations, no divisions? King mabilog a Santa Iglesia Katolika, panamdaman tayan? Ako balo ng pakibat yo. Pero ako, king sarili kong karanasan, king sarili kong pamag-aral, makapakibat kong uwa. Waman mabagal, pero iba't paking mo muna, magumpisaya pa yung kaya katang Santa Iglesia, pagkapilitan na naning kaya katamong balayan, ing mamuklat pasbol, maglako pader, sabat kareng tao, ban milublangan. Dinandan ako mong mapila na halimbawa, kaniting modernong panahon, ning pamagkapilit din kaya katang Santa Iglesyang to open doors, ibuklat no rin kayang pasbol. Kanita, etamo lubos sa isip, na rin kaya katang diakono, rin kaya katang talasawan lalaki, pwede lang maging diakono. Ngini pwede na. Pwede nung maging deacon, permanent deacon, deng talasawang lalaki. Nya ko po magtaka, nung metong kareng EMTC nga rin, idatay yung panahon, permanent deacon niya. Pwede na yung manaral, pwede yung maminyag. Biklat na niya ni Santa Iglesia, ing makanyan. Ketikim Pilipinas, kapilan pa. It was only last month. Kanita, reng lalaking bisang lungob seminaryo, akawani la rin pengari na, matanggap. Pwedeng lungob kin seminaryo ing kawani la rin kayang pengari. Or many bat king broken family. Ngeni, kaniting modernong panahon, tatanggapan tanala. Siyempre, dakalasangkan. Pero bubuklat tayo. May ngari tayong bubuklat na mo naman yung banwa, yung bangketi para karela. Kanita, reng anak, reng bingot, ela kasal, king pisamban di karelang pengari, ela pwedeng mabinyag. O ngini hanggang bitasang ela kasal, hanggang ela kasal sibil, hanggang maglibid lamo, at buridem pabinyag yung karelang anak, pwede yang mabinyag. Bubuklat tayo yung paraiso, karengana ka rin. Kanita, po tamig suicide ka, may pwedeng ipalob yung kamag-anak amig suicide, king pisamban,
at eme pwedeng ilibing kayong katolikong libingan, ngeni, pwede na. Bubuklat tayo yung banwa para karela. Kanita, ing lawe ni Santa Iglesia kareng malambot, kareng gay, atin lang sakit utak. It's mental illness sa kailangan uluan. At ela pwedeng miyabe king nanomang obra king Santa Iglesia. Kalupa na mo ning makapag-serve la. Ngeni, pwede na. Kanita, mo lubos sa isip, ingi-bless tala, reng miyayabeng parehong lalaki, reng miyayabeng parehong babae. Ba, inyang July, Papa Francisco mismo, sinabi na, I am open to blessing the union of gay couples. Ing mismong Santo Papa. At inulit na naman ita last week. At admonished na la rin pari not to be judgmental, to use their own discretion in blessing union, in blessing people, amiyayabe king parehong lalaki, parehong babae. Kasi kanita yung lawe tam kasalanan maragulita. Wabalo ko medyo may skandalo la rin mapilan kaya kayo. Pero reti, tandala, na yung Santa Iglesia, pagkapilita na yung ibuklat yung kayang pasbol, mo ka rin taong kaya katang katulan. Mo ka rin taong kalupata paniwalan. Nune, pati karetang taong mekad, tamo atanggap. Tamo wag yung akasulo, king bangketi na ninggino. Mamuklat pasbol, makanyanying pat na ning ibanghelyo kaya katamo. Me kumbirala, king bangketi, retang sadyang, makukumbira. Uling deng minunang me kumbira, lakarapat dapat, nga na ning talimhaga. King giyana ning Espiritu Santo, bubuklat na ni Santa Iglesia, ing kayang pasbol. Lilipat na la, aalis na la rin kayang pader. Nung eno man lalasakan, banmiyabe la ring dating at tsuking luwal. Wari, ingaos na kaya katamo, Catholics, imburinan sabyan, universal, pangkalahatan, gana-gana, tanggap, gana-gana, welcome. Di nalan tamo kaya tang panahon, pagsalungat, kaya kang kapaniwalan, kaya tuturo ni Santa Iglesia, papateda ka. Inyang panahon da ring Inquisition, panahon da ring sisilabantala ring heretics, bala mo, kaila mo, bala mo, mangkukulam la, which, panahon da ring crusades, linabas takin. Di nalan takin panahon na yan. King panahon, IT, mas kailangan niyang pakit, pamananggap, kaya katang balayan. At yan yung pagkapilita na, kaya katang Santa Iglesia, kaya katang balayan. Kutang, nano yung pekamata sa building kaya ti San Fernando? Titas building. Ha? Bakit po among? Kasi titas siya pa Titas siya pa. Ala nang mas tumas pa kaya. Ing kanong banwa, may ngari ang makanyan. May apakaskup. Kapilan man, makurilyo, kumaskup, imbangketi na ning Gino. Uling pilmiyang lulwalas. Kalupa na yung building at itas. Pilmiyang lulwalas. Lulwalas siya para karing bisang lungob, karing bisang makisulo, karing bisang makirake, king bangketi ning Gino. Ing panagkat, dapat din kaya katang biye, din kaya katang pibale-bale, din kaya katang balayan, makanyanya mo naman. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, ikpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kanya si Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagli king upaya ng banal na Espiritu,
Mi bayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Ipanabilin tala king gamat ning Dios ding sablang akatabno tamo, karing tikuros ng dalan ning bie. Banketa ilaman, damdamanda at tanggapan, ing pamanagkat king dulang ning Gino. Nga tama nalangin, Gino, ikang maging bie at tulami. Ulitan tayo po. Gino, ikang maging bie at tulami. Banging Gino, tipuna ring sablang balayan, king pamisan metong akapurian, king lagyuna. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, ikang maging bie at tulami. Banging biering sablang Kristiyano, iyaninagda, ing tula at kapaniligan, iyatadde, ing bangkete ning saya, karingalwa. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, ikang maging bie at tulami. Banging Diyos, lupigana, ing kamatayan, pagkalubna ing tula at sikanan, karing sablang magpaldas, king panlako ning karelang pakamalan, ipanalangin ta, king Gino. Gino, ikang maging bie at tulami. Bangting parokyang alang pari, amaralas magdili-dili, tanggapan dyan naman ing Ginong, anting karelang pamangan, ipanalangin ta, king Gino. Gino, ikang maging bie at tulami. Banging Gino, king Eucharistia, maging tula at buklod ne, ning lugod daring Kristiyanong talatuki, at Kristiyanong mituburan, ipanalangin ta, king Gino. Gino, ikang maging bie at tulami. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kayakatang kapasalamatan, at iulino sana rin kaya ng maligaya, rin kapatad tamong mayango na biye, lalo ipanalangin ta, king Gino. Gino, ikang maging bie at tulami. Yabe tala, karing kaya katang personal na kayadwanan at panalangin. Ding kaya katang kapatad, king sumagid na ning yato, magugulo, king Russia, Ukraine, king Israel at Gaza. Mananasanang ing Diyos, ing prinsipe ning kapayapan, yang mibuklat karing karelang pilubluban, king Espiritu ning pamananggap. Gino, mayaping kaya bera ka, bustan mong dimpusumi maglapola king tula, at daptan mong irake mila king metong at metong dig sablang kalam abinye mo kaya kami. Panwanan mo kami kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayan tuto. Tanggapane sa aning Ginoo iting daon karenggamat mo. King ikapurit kaligaya ning kayang lagyu. King kaya katamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpamimiglalang tanggapan mo ing panalangin at ay nayayampang mi, king kasalpantayanan at lugod. Mananasanang iting Eucharistia, iyatad na kami king kekang ligaya. Tiaduan mi kinlagyo ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabe yake kayongan. At kaya ka antimorin. Iyat nayo rin puso yo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati o igpa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginoo. Kapamilatan ning kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaos na kami king kekang ligaya, aginawa ke kaming metong alahing pinili. Suging saserdosyo, banal na balayan, balena iniwi. Numan ka rin papasyag mi ing mayupaya mong dapat. Uling inaos mo kami, iba't king karalumduman ban miras, king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel, karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Layan makyabe, king alantok ng dampamamye kapuryan keka, ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. Bayo yami daon kusan loob kim pamaylasat kamatayan, kinwanin tinape, pepasalamat ya keka. Piraso ni at binyene karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan. Kami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwanay kalis. Pasibayang pe pasalamat keka. Binyanay kalis karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakon daya, indaya ning bayo talang hanggang tipan.
Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon miyake ka iting tinapi nimbye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming ipagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan me o igpa, in Santa Iglesia makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod. Kambe ng Francisco inke kaming Papa, Laurentino inke kaming Obispo, ding sablang Obispo at Pari. Ding kapatad ming matutod na king kapayapan, tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga, pankayabe ng Maria, ing Birhen indo ning Diyos, San Jose, ing banal ng Esposo, ring sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburyan, kekaba ning panahon, pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya igpang mayupayan tutu kagum ning banala Espiritu pupuryan dakat parangalan manggaman king alanangga. Anyawaran tamo, kimpanalangin tiro ng ginutang Jesucristo, dingke katang bye, pilubluban, pibale-bale, at palayan, maging kawangis no ning bangketi, asidyan ning Gino, para karing sabla, makabuklat, karing sabla.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Bahan king gaso paningke kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Yesu Kristo, ang sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan, ning kaya kang iglesia, at pamayapan me ang bilugan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabe parati kaya kayongan. At keka, antemoring. Takit tayo kimbalang meto yung kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kayongan po. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ing prinsiping kakasal, kapalad tamo, itamong ausanang makirake, king bangketi ning kayang apunan. Ginoo, eka matampang tanggap keka. Dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Tawa na dayang Kristo, dala na katangan sana kimbiye alananga. Amen.
third Sunday po ngeni, second collection po for the month of October, impong sikat World Mission Sunday. Ang po yung Prison Apostolate. Ora ni po rin kaya katang second collection last September. Kaya katamo pong 7:30 a.m. May kakolekta tamong 4,285. All in all, may kakolekta tamong 15,269. At wala naman po pintalan ng Episcopal Commission on Indigenous People. Ang po yung Veritas Mass Media. O ina po yung resibo. O ini po yung kakatang financial report for the month of September. Deng Lino Bapera, 362,796. Reng expenses, 213,363.05. At impong net income, 149,432.95. 50% of that, share na ning parokya, 74,716.48. At inyong quarterly interest, 69 pesos and 77. Total income, 74,786.25. Expenses, ita pong tax na nitang interest. Ita pong potluck, inyong BEC seminar. Itang regular RQS ang pong further studies. Total, 13,213.95. Atin pang mitaga na 61,572.30 nyaring pera for the month of September. Atin lang alaga 551,797.51. Atin pong ordination, bonds, publication, Seminarian Red Haldo ning Dila-Dila, John Paul Morales ning Florida Blanca, at Joed Mutok ning Balukok Apalit. Ma-ordain lang pong deacon on November 16, Webis, alas 9 ning abak, King Mother of Good Counsel Seminary. Impong marriage bonds publication ng Rachel Luis Canha Chavez, anak ng Rogelio at Erlinda ng Block 12, Lot 41, Phase 1, St. Rose Street, Kakasalya, King November 3, King St. Ignatius of Loyola. And lastly, reta pong may kumpili niyang June 7, may First Communion ng pong June 8, reta pong certificate ng libre, available na po King Paris Office. Thank you po. Our parish commemorates the feast of patron Saint Judeus on October 28. The spiritual preparations start with the enthronement of sacred image of our patron with the oil, and petition urn on Wednesday, October 18, during the Holy Mass at 6:30 in the evening. The enthronement faces the way to the 9-day solemn novena to St. Jude Thaddeus with the celebration of the Holy Eucharist from October 19 to October 27. The schedule is as follows: 5:45 p.m. Holy Rosary, 6 p.m. solemn novena to St. Jude Thaddeus, 6:30 p.m. Holy Mass. On the Feast of St. Jude Thaddeus on October 28, we have 4 Masses, 7:30 a.m., 9:30 a.m., 5 p.m., and 6:30 p.m. Baptism is at 11 in the morning. We have guest priests, bishops to celebrate the Holy Eucharist with us during the Novena Masses and Feast Day. The Fiesta Bingo Night, sponsored by the Paris Pastoral Council, is on October 20, Friday, 8 p.m. at the covered court. Bingo cards are still available at 50 pesos each at the entrance of the church before and after the every Mass. Other details on Fiesta activities are in the Fiesta Program 2023 and will be announced during our Masses as necessary. Thank you po. Please all stand. Manalangin tam. O lubos mayupay ang igpa, ing katawan at daya ning kekang anak, pagkaluban na kesanang dake, king kekang biye, uling ginuya, manggaman king alananga. Amen. Nunging bangkete ning banwa, makabuklat siya para karing sabla. O yan mo naman yung panagkat karing bangketi, keti king yato. Yung bangkete ning kekatang biye, pilubluban, pamibyebye at palayan, manatili la naman sanang lulwala sa sular, makabuklat tapasbol, pelalong karing katulan.
Inginuman tabi kaya kayongan. At kaya ka antimorin. Bendisyonan na kayo. Ning lubos mayupayang Diyos. Ingig pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ingkaya katang kapag masusyan mi daon umena kayo, so pantayo yung Ginoo, palwalas king solar ning banwa, keti king yato. Salamat, King Diyos.